Doğru men süйлöшүп men ойноп атсам. Men sizge oyuncakмын ба? Только сен менен ойнойм. Башымды ұртпа көп. Только сен канчыгым. Не dediniz Только abi? сен канчыгым. Ne dediniz Ötkür aka? Только сен канчыгым. Озum. Озуңуз талкалап коем, мен айтып сүйлөбөм вообще. Не деп сүйлөп атканыңызды билип атасызбы? А? Sen bir ayağa iş ayıp koyarsın. Ey, Ötkür aka, жакшы жаман сөздү ажырата аласыз го? Yok. Сүйлөп атам сизге. On jol salam sal endi. Bo'ldi, yengildik. Бир жолу ham салбаймын. Salasın. Ona kişinin menemiga jolugасың мына. Tutup aldık ko'rasiz. Мен жолугушуп эмне кылышып атыппынбы? Уланып кетти деп атам мен сизге. Ya hayli vay. Keyin diye. Salam sal sherik. On jol salam sal bo'ldi. Салбаймын. Kecha ko'palagim ke. Башымды ұртпаң. Kecha ko'p nervga tegmagin endi. Ona Көттүңүздү айырып коем, мага ошонун сөздөрүңүз кылбаң, мага көттүңүздү айырып коеммун. bo'ldi canım bu. Оруздан алдында мени озун булгабаң көп. Vay. Бүгүндөн баштап мени Өткүр акеге жабыштырбагыла, Өткүр акесинин экөөсү Кутуз акеге мени жабыштыргыла. Уже болду. Кутуз аке мага сөз берди, атыя мынча татал. Мага сөз берди, башка бирөөнү, сенден башка бирөөнү мен карабайм деди. Onda bunun başkası var. Өлө калдыңыз. Өлө. Көзүңүздү күйдүрүп эми үкөңүзгө тием, алдыңызда жүрөм. Эртең Жалалатка келе турган болду. Эртең Жалалатка өзүм учуп барамын деди. Эртең автовокзалдан көрүшө турган болду. Bular ece kandaysiz? Densolığınız jakşı bu meniki. Вокзалда көрүшө турган болду. Neme? Can var sen alar. Başkası gereği yok mu? Şalbık emes mi? Dadil mi? Эми дадил болуп калдыңыз да, башында сиз эми нак шалпык болчуңуз да, болуп турбу? Деп отурат элеңиз. Болот, ассаламу алейкум Болот байкем. Bulut assalamu alaikum. Майлы. Пока. Жаным менин, пока. Пока. Мен сизди айтпай атам. Ya. Пока. Kara dadil da. Пока. Dadil oğlum baka de. Ya bana pake. Пока. Эй. Өткүр аке, эмне десе ишенбең болуп турбу? Телефондо сүйлөшөбүз болупу? Ha, telefonda сүйлөшөбүз. Телефондо сүйлөшөбүз. Телефон бар, мага чалпы Өткүр акеден наракы өтүп алып чалың болуп турбу? Бул эмне десе ишенбең, бунун сөзүндө болупу? Экөөбүз сүйлөшөбүз. Болду. Эртең сен канчада турасың, шуну айтма. Бул 12'de 1'de сасып турат жеңем. Эртең мен 6'да турам мен. Ал кандай та? Жумбаш, майбаш, жоголока. Кырам мени урушуп атат, айтпайсызбы? Ya uruşma beni kalarım duruşma. Jonathan. Мен жаным урушпай атам, мен Исманалиевни урушатам. Ben de uruşma. Bu beni kam bulat. Biz kettik hikaye başkasıga barabız endi. Башкасы барабызбы? Bu kutuzga makul boldu endi. Достор, эртең мен автовокзалда жолугушууга чыгам. Лейлектен Кутуз байке келип атат. Эртең көрүшкөнү чыгам. Makul çıksan çıkar makul. Hazır başka kız menен tanışam. Ulay kızlar dolu tura. Ижаза бериң, барың. Сиз менен вообще чатагым жок, сиз менен болду. Алай жапсаңыз мынакай. Вообще çataklı yok deyip oldu. Мен Кутузбек акеме айнытып койбосоң болду. Жаза бериң либойуна. Ne yok aynıtmayım. Ertegi varam deb dadil suylab. Ertegi varam qayerda kutayım, qaysi vokzalda de. Hay, Ay, ertege boram qaysi
Vokzalda kutdun. Sen o'sha vokzalga kelasingmi? Yalvattın qayarıga bora. Men sizni o'zim kutib olaman. Men mashinam bor, o'zim kutib olaman sizni. Ha, o'zim kutib olasizmi? Men onda bir bozum bilan boramda. 5 yol sana Ertaga sizin qanıngizni ichaman. Gelin bala deng. Kenatır meniki. Kolu men ayta. O meniki ama burada. Ketdi atat qutsanı ket. Yok kelin deve. Kelin bala deng meni. Menikisin yakşa. Azmın bo'ldi. Yok kelin bala. Bizi görmegender tap zapis qilaptan çağırıp çöret bu Kutsova ekenini bilbey. O keçe geldi o. Vay. Vay bas. Ne deysin deseniz? Ne deysin? Ertene başta kutuz var at kudaklas. Oldu. Ertaga kelsa, men olib ketem dedi, olib ketsa. Ha. Ertaga olib ketem seni dedi. Men ertaga olib ketsa, barsa, yuz bo'ladi, buyursa, anan keyin bunda meni ko'rasiz, хочешь, не хочешь ko'rasiz. Bunda men başka kızlarga жазам hazır. Ayette tuval tıra kızlar var. Жазavering, siz menem necha tag'im bor meni? Жазing bana, hozir жазing. Oldu. Ben sizler menen işim yok. Başka kızlar menen жазамыз. Başka kızlar aparayım ötkürüm. Oldu. İşiniz bol bo'lsin. Başka kızlar ne deydi? Ertege kutuz var, varasın. Kutuz bayke, şu yerda sizni. Şu yerda sizni. Şiirde. O yerden. Jo hazır koybanız, hazır koyb. Oturuvermi? Hadi. Nala, Kimi aytып atau? bilmeyim. Ertaga kelasizmi, kutayinmi men? Adil var. Ha? Ertang deysizmi? Kilesmi kutum da vatan. Ertaga kelem dedingiz-ku. Yo, men sen chaqirgan kuni boramda. Sen bir marta chaqirsang, shu kuni men boramda. O'sha ertaga chaqirib otmaymi? Ertaga kelasizmi? Sen bir yolu çak. Ertang kechga boramda. Seni kutga, sen Kırsan men iki yolu varam. Biz üçte varam. Opet getir diye. Çıkayıp çımdayım. Oturuverdiler. Yertim varalasın. Toş. Qaytib kiyinib borayin. Oldu onda. Onda men başka kızlarga жаза